trading in the zone hariba like to the over the 5 fundamental truths of trading and a point ma ka lai adugi point ma do explain tawge sida fundamental truths haji sigi point jing je chumnuna laireba point nga tane ko aduna khoina trading tawge na sa ko taraga di achumba poto khara khangba ma darka laidana sida sida mo trader anauba sing amadi discipline laitaba trader sing sidi chumnuna laireba po sing je moida bap oida ba haidra neglect sa ba haidra khang da ba haidra dum ba ma thoe adu duna maram oraga landuna laireba pot khra moina khalle si ona taina ba haitar aduna maram oraga kano to ba haitar trading sida paisa mang bo orakpe adagi niti niyom chumna trade to tawdra bani paisa mang mani khangde adagi emotion control to ba ngam da ba sum problem yam lay da koina trading psychology sida emotion control to ba ngam na bane ba ta ka do emotion control to ba si ngam ge tar ga di hana chumduna laireba sum ba point me ama koina kok sida han hanjin bam darga lay ho aduna sum point sing je khanga matung da aki ba kamaina control to ni greedy kamaina control to ni habduna amu laksyo sida number 4 ji hana explain to ge number 4 explain to je trading ads to ni mana explain to je aina mamang video mo ina sound na sem gra bani amuko ai yam chamna explain to ke ko sida udi english ta ma'am ire ads habadi or trading ads habadi kariguma system amani hariba system no na kariguma in mataraga di nang paisa sum tan bo oi gado adubu trading ads haraga khane pamang da explain to ure ko fajana ma'am ai makata na ngasi video sida to roi dam number 3 se muta ke number 3 sin hari ja aigi ads ama leitar ga jo aina ads tugi matung ina trade taw matam da 100% di car oidina 100% working dim ta leiti high grade na aduna maram oirega win natraga loss sing che random distribution da thorak kane haidi adugi sequence aina predict taw ngamoi mai magi habadi randomly thoksarak pane mamang da mayam ka gre natra mayam pu gre khalone ado hoji la ka doi project kari thorak ka dom haibu ngamoi random sequence thorak kani haibune adugi example do aina back test toraga sida thamba ma khalai bane sida yengu matan da sum khangani ko aigi s ne sije aigi s sabadi aina mamang ta khrab duni ko s to gi trading system ne dagi risk management palaka duni trading psychology palaka duni ba do strategy ne baige sigi strategy se aina back test tor yenga deida yong ko ya mane sing ma loibel pak na ro ena sum phajana back test tor ga yenga bane ba sigi strategy sigi matang da ai tak 3 si hojik tak lai ta ri ai hojik tak ningi wa se loibda wa ga da wai ta adu na ai ko na ta ke na thambani ai loina ta pu di ta khani ko sigi trade lo bu niom je sidai dai na back test tor yeng matam da back test su ai na chakhra matung to bu na te ko back test ai na singkhat la ga ne sungu udana ujing ga ne ma tak 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 sing ga ne ai entry yo ga entry changbi ba stop loss ma pa gi stop loss thambagi niyong matung stop loss thambi ba te profit thambi ba swine to ga ne ko do sigi 60m ji ai ko na phajan explain to ge adai da back test to buda trade chama kun ma thoi back test to wi and the win rate se 60% win rate way 60% win rate way have sida khoina sida khanga thabu se 40% di po ga doine gyan ta bra da sida aina loi 100% na te ba do po bagi percentage su yami ba yone 73 ka matam da 48 pori ne si su sum yami ba adura sida sida ka ba po ba have se random distribution thro ko ne yo sida pore ko amukare pore pore kare sida sigi sequencing se asi aina haiba ngam na te masana randomly thoksarak ko ne sida jumu yo poba kaba na musale dana sidana mo pore kare pore na ni lo yawrai je sigi sequence random variable thorkne gyan tare ko ado back testing na mamang da thoki tharaga di back testing gi nuai ba mai taraga di sigi thodok se lakadu potu su sabsana random da thorkne aina ga su predict to ngam moy sigi point je koina kaw bai to chumugal hero point ne dana aduna ne fundamental truth sign hais lemori ba point jing je explain to dring ne yam number oi ba kari gumba ma kha ai explain to ge gamblers fallacy ko work for am gamblers fallacy hari se cognitive bias amani yam lu na khallu ro no ko ma haining ba jar sano ai yam line explain to ge ko
सी कमाई तवे कान ममांग थोकिबे इवेंट सिंग दो येंगने अवदा लैगिबा मओ मतौ दो येंगना लाकदो इवेंट सिंग जे कोइन हाइपा सादना सी ओरकनी काना हाइजिन बिंग फ लैय सी जिबु गैम्बलर्स फेलासी को खितंग ngauram dong wale ko amu gyan ta hala ke kano toss to bahira se coin toss to boje win na traga loss of probability je 50% ne ba habadi head na traga tail thok be probability je 50% ha ga do kana wo mi na toss se nga to ren khalo ne mari ga ma auda head sin na toin thoro head sin na toin thoro mo tam na ina sum yeng ne ko kai thoro pe na auda aingon illusion na ma create to we habadi mamang no thoki be event sing no nai na matam head na toin thok ko na marum ma ga as ngasi di head na he na thokani ka lakadu event je head na he na thokani na haipa singbi bai tare suma possible gamblers fallacy ka we sigi pochi illusion na mane and nang na mamang da head na ya toin thoye na ko na head thokani ha lete na na phanam khanja taraga su coin toss to bodu di 50-50 ne ba magi head na traga tail thopai probability je oda thorai ba posing do random distribution do thoksarak bane ada chana ru dei mamang da head na ya toin thokwa ne ba nan hai passing na ka ba la ka do ba keno sida su head na he na thokani na na kai mo paisa thau hai ta head na toina thani kana lepe wa khan aran mo pone si kai kai tawe kana lagaw khau kan tawe kai gum matam da janji ne ngasi di janji na toin thokani kana wa khan na mo khanjabim le adum bodo gamblers fallacy ko duga jwar da su jwar ha be di flat sana wa khot bodo of the sigi poaching se thoe yan dare ko duga paisa thabagi thabak ni stock market se su aduna sigi gamblers fallacy ja khoi da thoe toin any trader ko dimak ta thengna gani bhije hoina hai duni strategy ko dimak ti 50% 100% win rate lai roi hana da sigi aina sida back test to river strategy se aina mama na khaka ut khibajing ni 60% win rate lai aina back test to isna 121 trade to ba 73 win ore 48 loss ore sida win oi ba se ya me loss oi ba degi yeng no matam adu loss oi si sum ya me iwat wat poti na te adi 40% ne ko adu da ada sida thokka du win loss thokka du se random distribution da thorak ne na ina mamang da high gre na ada khoina trade tor ko matam da khoida gamblers fallacy si kamai na thoki khan da sida ai gi strategy gi doi niom chum ni indui ko o sida support lai re break chat kre du ta di sell to ka haidune sell do gan paisa to nge gyan tari ko sida to nge ko ai harao ne da amuka su hojiki du man support sida sell to gan sida paisa to nge gyan tari ko ani nak to nge adu kan sida ai gi kok sida ne bias ama form to kan ne hojiki gamblers fallacy na hai ba sigi ai gi strategy sidi phagana chummi ne sidi pura anai ba system ne harga na over confident lai kini yam toina chummen aduna mathang la ka debi event sida su chumgani kana koina wakhan sida ma khanja bim lai bai ta roji fallacy do thore ko da mathang omka straight to kan chummi ko dagi sina support kini ko sina resistance kini samma nei onthok noi wa ne sida su mo mathak rom da break to ma ta ma trade to kan chummi mai rak chumme sida ma se kari na khanja ge kana masa se lai gi ta khan bai ta professional trader oiram ni kana khalle ko adu bu yego ne ada mana khalli se mamang do toina ka gi bisna maram oiraga ma over confident oirakani over confident oibiduna maram oiraga la ka duri ba trade sing se si su ka toina ka ga ne na illusion na mo na create tawre adu bu taseng na yego ne taseng na la ka du ba trade si da ka ga ni ha ba si bu koina direct hai ba ngam de ba adu bu ma di ka ga ne na yam thaja bam ga loina na mo da lepe si si bu gamblers fallacy ko ado taseng nam ta rational thought tam da khalla gi yeng biyo fajana munna logical thought da khalla yeng taraga di any outcomes is a random variable ne duga win loss have a random distribution ne win loss have a randomly thoksarak ne adugi random distribution du da koina win hana yawru bane si marak tu da ko aduna la ka du po chi ju random da thoksarak ka dawne have ko ki khan ga dawne adubu hariba illusion sina ne mathang chu ka ni na lay ada asigi illusion sina kadi thole kana akhoi da risk management is for hell risk low by chance hen galak pai tar ai di 1% khak risk low ga trade taw duini na niti nium taw jaram bodo
toin kaaba sunju choidra pochibu kaidogi 1% khak lawduna 1% khak lawdi lupa asu khatane tungi je kari umaina trace the 5% lom ta gadi lupa lising nifu tonggadau je asuk tonggadau ni kaina mongona ko amwak sanay aduna sigi gamblers fallacy sina maram oiraga risk lawbagi chance hengal halle gyan tare ko aduga over confidence ul halle ko adubu every time thokani have the thokte sidaida di thorak tare khange ko ado sum thokadaw nate tawdabu mana illusion am create tawgini have aduna mana sida over confident oibudo ide thorak ta matam nadi ma thamoi kai gani sumaina aduna thamoi bu kai ra ba somna kanda trade tawu matam dadi emotion ji sum loina ra daw fare ko gambler fallacy ji khoina loss oi matam da su tawu yai si win oi ma hota loss hai no oi ra men khalas mi oi bi psychology sida su kaino mu khak am lei ri ai khoi ge brain sida ne khoi da awaba pi ba hai ba se khoi ji yaring kai pi da na ba khonai ye hai ba di mamang sida soi giren khalase ko hoi han mane ke sukai den khan amuka sum soi ji lab amuka so hom lak mari la sorak ma tam ne khoi gi brain sida hai ba po se kari one recognize tawi ka na threat one recognize tawi ne maram di paisa do sum mang chila ne ne hais masi gi strategy di ya tre na brain sida recognize tawi ne ado ai gi strategy se sidi probability gi matung ina random no thoksarak pane ha ba po se khangna una mam gi ne smana sum taw lai ta de ai di paisa loina mang ne na manung de illusion nam thore si ju gamblers fallacy ne aduna maram oiraga ne series ta purok matam da trader sing china magi strategy sing do thadom ma anova strategy amu yeng magi haina bim khale kan tare ko si sibu cycle of dooms kan khane smana gamblers fallacy se purok matam da su thoe kan tare gamblers fallacy khangabni na mu makha sathar si ko number 2 say explain tawge ko you don't need to know what is going to happen next to make money sigi point je aina trading in the zone je han moina pa matam da sung tha ek thaja daw kari nu ni hari je habadi nangna stock market te gi paisa ta na bohona matam da tungda kari thorakane na sungan khangdraga su tan be yai sin duga aina nongna taw matam di khoi strategy tamini ama tamini aina stock market ke matang da youtube ta yeng na tawri mem je si tai gi na te ba in khanjari moi ge hari you stock market ke mata ge phajana khang taraga di market ta kari thorokani se ai khangani na khalle ho khan ko adu khang na bai nai je mam tamme fundamental analysis ta gi matam du di forex ta trade tor me adagi moi gi interest rate haido koi matang da fundamental analysis ai yam ti focus tor me technical ji di mawa law de fundamental khang ta de achum mo khangani kaina adumana khalling edu da somakanda you don't need to know what is going to happen next to make money na sigi poche fundamental truths ne hajila padu sung tha hek thaja da bai tare adu chum na leiram me na sidi aina la leiram ko si point ja tai na to koina trading to ge na sak matam da probabilistic mindset amada layu haibne maram di kai ginu kana any strategy khudima 100% work oi ro any strategy khunima ai si hapetang ulaki go si ulaga ingon explain do khar noi to sigi hari bai na si strategy ma pi si strategy 60% working ni ma gi win rate ko aduna atop yam phajare 100% work sung taw taw roi ada karau ma mi khara ni henjin na 80% 90% ka hajil le go risk to reward ka am pi no ju khang de machine ju phanam thina bani ko ada work taw roi da bisida ne aina work to roi da hai basina kai no hai ka jina la ka du pot to win oi da loss oi da hai da isuang ngam moi adura ngam da pot ni na ko kari thorakani hai do aina khang da su ya khang ba su ngam moi ada kana na kai gum hai pa sa da kari thorakani sina na khangjil lo ba hayeng ni market sun choi soi da na upset kan ni ka hai pa sa khangjil lo ba ita nang analyze aroi bi da tawra ni na adu itara ga di madu kai ka we ka si da over confident ka we ko over confident la po mi kupta risk inarakane chao trade sung soi draba si bu thajil la lore ka dor gen am la kane risk inarani adagi over confident na khali ba poto oirak ta mi kupta langkhat na thada bim ta we
sumba makak lay over confident ge koina pora ma se kari gum henjin na khallu raba aduga aina khalli expectation do yorak tara bai tare adoi tare di thamoi kai ba emotional pain acho mo phange aduna maram oira trading psychology sida bera am kan bai tare aduna akoina net trade tabu matam da mathang kari oira kani haba se khangdraga ju paisa tanbe ai khanbiru no aigi trading as na haiba niyom da tawlore akoina long term da large number da trade tarok matam da पोबुदगी काबने हेने यामा कांदने पैसा लेमने लेमदोइसे ज्ञान तारे को कोइना लार्ज नंबर ट्रेड तबम दरकार लेबा मथंग लाकदरिबो ट्रेड से कागनी पोगनी हाबगी कछु खंजिन बिरुनो नना तफम तोपा एड्स दुना हाइबम नियम सिंदे तोबियो है ज्ञान तानी को मथंगी पॉइंट्सना एनीथिंग कैन बी हैपन सी चुमले रपने केनो स्टॉक मार्केट अदि करी ओरे कनी खंगम पोनते आइना फजरे हाइरिबा सेटअप तो फजर नीति नियम चुमना तौराबा अदगे मो आ यूट्यूब तगी आई गुरु दुना सु चुमनी न हाइराबा वा अदैदा आइना चुमनी सिंजोय छोइद्रने खनबिरु नो मार्केट अदि एनीथिंग कैन बी हैपन फजरे चुम्मे हाइरिबा पोतो चुमनी हाइरिबा पोतो सो लानबे याय पॉसिबिलिटी से मैम लयो अदगे मो नारा ट्रेड से लौर मतुंग मार्केट जरा जरा हाइथरेन खलोने अदुगा स्टॉप लॉस यौरमदाइ सिदा स्टॉप लॉस यई दबिदा सुत्ता खितंग थेंगे तरो हाइगलगा मु नंग टारगेट होना लई यई गिबसे सुमाइना एनीथिंग ओइबे अदगे मो मार्केट से जरा 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 हाइगा खरेन खलसे बुगा सिदा जरा 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 हाइगा खगने नंगी टारगेट यौरमदाइ खितंग लाइथरगा नंगी स्टॉप लॉस यई गिबे सिदादी नंग पैसा मैम तोमी उरमदुने ओदा नंग थमोइ से काय दुइने सुमाइना ट्रेडिंग ददी एनीथिंग ओइबे टारगेट यौरमदाइ लाइथरगा नंग स्टॉप लॉस यई गिबे स्टॉप लॉस यौरमदाइ लाइखटखगा टारगेट यई गिबे पॉसिबिलिटी से मयाम लैयो अदुना सिदा मांगबा तोंगबा हाइबसे सिदी पार्ट ऑफ गेम नि मांगबा हाइबसे सु पार्ट ऑफ गेम नि दुगा स्टॉप लॉस यई दोइ तोरमगा काखटखिबा हाइबसे असिसु खोइना लार्ज नंबर द ट्रेड तो मतम नंगोदा थेंगनाकनि अदु करिगो मतमदना टारगेट से यौरमदाइदा लैग्रगा स्टॉप लॉस द यईबसु सुम थेंगनाकनि को सिदा थेंगनाको मतमदि थमोइ कानिङाइ ओइ असिगे टारगेट सि यौरमदाइदा लैथगा स्टॉप लॉस यईगिबसु अदा थमोइ से काइदनाबै दमता स्माइन ओइना खनबिबा एनीथिंग कैन बी हैपन स्टॉक मार्केट द एनीथिंग ओइबे को मांगबसु याइ पोबसु याइ हौजी नंग ट्रेड फजबम नंग तौरे खलोने अदुगी ट्रेड तो एंट्री तौर मतुंगदा जीरो एक्सपेक्टेशन लैबसिना क्वाइदगी बेस्ट ने जीरो एक्सपेक्टेशन हाबदी ट्रेड तो लौर मतुंगदा कागदौनी खनबिरुनो करिगुम नंगना दुमाइन खन तारगदी इमोशन दो अरोइबि थुमजि लखने खंगब्रा अदुदुनने अदुगी महुत्ता नंगी एज दुना हाइबा तफुम थोकपा नखौदो नंग तौरो टारगेट थमलो स्टॉप लॉस थमलो नखुत्तो मनिंग द फादना पुल्लगा लैरो अदु एनीथिंग कैन बी हैपन नाइना लैबसिना ख्वाइदगी शांति लैरबा कोइ ख्वाइदगी कोक सि शांति लैने वखनजे अदुना आइना ट्रेड चंग काना दे आइगी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गी नियम द ताजरें खलोने अद एंट्री चंगरे अद स्ट्रेटेजी गी मतुंगिना स्टॉप लॉस सि थमगदौनी थमे टारगेट सि थमगदौनी थमे रिस्क मैनेजमेंट की मतुंगिना मागी रिस्क मैनेजमेंट तौरेको अदुदुगा संग्रब मतुंगदा हाइब ट्रेड तुदा एक्सपेक्टेशन अम तौदे हाइबदी कारा सुयाइ काद्र सुयाइ दरकार लेते तफम थोपा गी थौदु तौबनि एस तुना हाइब तबु एस तुना हाइ सिंग दो कोइना लोंग ताम तौरप मतमदने पोबदि काबना सुम हेंदौ लैरपोने अदुनने आइना शॉर्ट टर्म दा हाइबदी ngasi hayeng gisdane I can expectation to the cars or cars can the quality anything can be happen in Tadu. I do not matter where I got trade to the character matam I wonder what can white of a cut of a tongue. Smile I the emotions control to it. Emotion combine control Tony have a matang this trico. Ozita is a fundamental truth to me. I will the chumnu later poto aduhani yangsi adumatum emotion control to wait agabish. Last point here mukta ko last point in high is every moment in the market is unique market adi moment khudi mak tongan ba unique way mamang gi duga mari sung lina deba pattern nama mamang da ka reng khalone any pattern nama ko to sida khara phazabam puthok si harasin is resistance break set ki matam da buy to har bane strategy ki matung inu ko ada buy to re ka re ko ada
sida laiba structure je chiga haira mana ba thora ba ko na mo adu kan mamang da ka gre na hana su kan have laite du bu khoi gamblers fallacy sina di mamang gi duga mana man maram oiraga hanak su ka ne na illusion am thora kan ya adu khan bi no ba market adi du laite every moment is a unique mamang gi du sa mana tar hanak ti po be gyan dare ko to siga haira mana ko si jo sida laiba mong jini resistant ko side resistant break extra by torrent kalo yung natare pore na every moment is unique mamangi do kaisu mari leina de sigi wakhan na khan biyo hoina trade tor ko matam da strategy se pala ko matam ne over confidence he la ko ne haibadi ya tina phajaba structure je ya magi rule gi nangi strategy no have rule pana kano tor bai ta form je tara bai tara ada ko illusion thoe adamo mamangda adugi phone ta matamda nang ka greng khalase as nana wakhanang kale smaina tarakta ni mathang ni sungsoi soi the mathang ni sungsoi soi dana ka ni na khan ngani adu laite market every moment is yuni pura sirai ko si fundamental truth ni smain oina khan biyo kari guma nang na sungsoi soi dana ka ni na khan ta ga over confidence in ra gani over confidence in ta ga risk to ta khat nang trade to gi haina bi do la ni adu taragadi nangona thokadoi dasa se karino hai taragadi ulake ko nangona thokadoi dasa se nangi account thokadoi dasa se si dasa khatam bye bye tata goodbye gaya main tawdana nangi account tumbo paisa mangani pare ko mathang amuk video amuk purage